Tare turena kaita kakeka kwariria thina ya kimathwani kumenyekana ya depression. Kuringana na WHO, thiguru ya Kenya turi namba 4 kiri the most depressed countries in Africa na namba 9 worldwide. Ntininka ningwatanirite na mutaalamu wa kimathwani urani kimathiringiria. Kwa guthe wina kiurio no kiriku araniri na batu kilokera na mbegu kuona kionine kyako na kinya turi live kiri mitandao yetu yo kinyaniria Facebook ni Meru TV Kenya, YouTube ni Meru Digital. Karibu sana daktari. Thank you. Tukethie utwire rito ryaku na rodi taira na kinya na rodi taira ngui. Thank you, Madam Terry. Rito rako mbitawa kamtura kimathirimberia. Kana nturimberia. Ditaira ngugi Balozi Counseling Center. And the consultant for Nairobi Women Hospital as a consultant counseling psychologist. Yeah. Karibu sana Karibuni na bwiwe buli mubanga olejo mwega na uchiokero imantu ya maingi kuongera omenyo na ume kenda tokomba igukara mutulire jotina mena manamaitia ntubwa mental madwani jetu kwizerwa zati gwitanie na uria twenda kwithirwa turi kana uria muntu agirite kwithirwa kari kuringana no weigua Madam Terry atwira Kenya turi antu kuma kwithirwa turi number 4 mantu neja depression mantu neja mathugani kuthangarana kana kuangaratana na watake World Health Organization bara bategaira afya ya ndiguru yonde ikuonania kwino batu kagitene gaka antu betu kumba ikuria neatia tumba ikuthithia twatura muturire jumwega kenda tukinyaniria mioroto yetu ya maisha. Thank you. Ibasa na rimberia ndina kuiro kungi kwithira ngwatanirite na we ntukwiria ri kenda nende utwambirie no kutumenyethia depression ni murimu yukari. Thank you. Ibwega depression ni kimwe kya mirimu emathuganio iri ri mingi nejukaia mithemba mingi na kiumo kana kiambirio chanzo ya depression ni nyingi na matokeo mpumi ciayo ni nyingi. Narua tuomba ikwenda kumenya depression imbi na kila kireta depression imbi ndene ya muntu. Wambere twashiuri atiri kurina bionania bia muntu rirari na depression bungi ni imbi iretaga depression mirembere kwa depression ne yakura yejambi ire yakura titungatiriitwe eumba kwambi kana kuleta mpumi matokeo yaliku wambere muturire ni wetu kulina standard kwina ithimira muntu riria ari sasa weni kiambere ni ati muntu nomba kuimenya nwe u inari mioro tojwa maisha yao ijuriku na kumba kuthingata mitaratara ya kumba ukinyaniria jare abangite kana jare abangiri ethru muritio ngugi kwina expectations kwirimwe expectations ciaku cia uwe wengwa
womba guciikira expectation iri iguru nkuruki ira twita ni realistic goals. Bungi ni jamwe jomba kuuma ki batu twingwa ndene kana jakauma ome kuri na environmental na kuri ninya ira tumba gwita genetic ya kuciarwo nayo ukethwo wina personality iri vulnerable muumbire juri jukumba ikwinikangwa na mpwi imantu jario kugitira. Mbere tutakiri courses ngenda wambire Bruno kututariria mithemba ya depression. Kuri na depressions mithemba mwanya mwanya na itherwa ina biumo kana kira kireta mwanya mwanya. Kwa mfano nkaringithie mwe kana ijiri nyetha tomba kora kurirukia chionde kuri na post traumatic stress disorder. Iji depression yijana ya kumanya na mantu jaro giterite kinyore mwana kinyanjeni kinya mantu jaro witite tuge kwa mfano weto kona accident kana ka involved in an accident kana giontu kya gukumakia mono igakwijira nandi mathugano jaku memory ya kurikana yaku igakara no jagitirire ndi numere kijo indi jachokere wachoke nyuma nare waja kunikira na mantu jange na tuthumba tungi kana kora witikiria na ndio riro kona giontu giukarajoka gikwerekana na bora bungi let's say while involved in an accident kana jawana jeshi kana antu beto barabeta for operation bakona antu baba inge bagikua kana accident no kona wangari ciaringa no kaigwa gisauti kiria kana kethi wi mwana wathithirwe biontu abuse kana mantu jangi either naciari kana stranger kana to wije na ndi untu buria inyethiri bumireo bugakara bukireto riro kona gintu wona murigi ukathwa ni njoka waigwa sauti nene ukari likana accident iria keja na iwe katumoka ya nyambie kana muthithirie mwanya emotional reflections you igatuma ukagia anxiety wasi muthemba ni tukamita anxiety ndire anxiety you itumbite kana mari kana jau jatumbite ikwa ndero twithi jatumbite iku kumba ikulitwo umbe kumenya kukupu nayo irio umba gwito kaguma kiri anxiety na ndio geta ke depression na ndiria depression igakare yite nyirayo etetungatiri yomba gwita eka depressive disorder nacio ni nyingi ma omba kwithirwa gwiteka ukethirwa maisha yaku yakethirwa jina season imwe kugwirwe season ingi ya kuthurwa kulipuka bihinge toeta kugwatwa inkungi yani season imwe ni njega season ingi uri muntu mwega bururu season ingi we ukahau nyomo utina control nayo minyo tugwita bipolar depression nayo jara jakarikai jaiku for example womba kugea aggressiveness aggression reaction yaku na ntubara bukarania abo ukethera ukibathangaranaia kana wewe ngwa uthangarene na ndini wankwenda ikugweta ibiria womba
antu bomba kuona kana nyawe ngo kuona behavior kwire kethiro eri rira wina depression kwiringi bomba ikwithiro kithithia mantu ou jatina mutaratara kana kenda kuthithia yuntu gitina mubango no kagea nyonte kuthithia yuntu kiu nio twita obsessive compulsive disorder na gomba gwito gashithira ukithamba kathija njara ni kuringana na ura mathugani ja kuja ukwira kana kuria gekora bibingi utena control yani kwaga control kana kunganiria mantu ura tuga kwithirwa kuthithia mantu na kithimi inandi rira wagea depressive disorder yebu ya kwenda kuria muno kuria tena control nio twita bulimia nervosa ringi ukagea mathugani jo kwira urumo nyo ndandi nubwirite kuria nya yu indisondo kona na ndio rendo chekea okay na yo indisonda yingi okay riria wale mwigo control emotions ciaku na mithithiria yaku nio atukuga na ndio lina depressive stage kwa mfano mwekuromba kwithirwa ari umurito na untu bwajara ja indene tutikara kwariria thai ukona akuthura mwana we kana kwambiria kumbiure atimbiva kethi miri utura tuiji after delivery muturire jwawe muthithire jwawe mukaririe nantu jukethurwa kuona juthangarene nio twita postpartum depressive disorder okay na kuivangi bomba kugiayo mbere ya delivery ukoninya rimwe irio ukuigua bakithithia abortion kana infanticide akuraga mwana kana mantu jangi kweja jau kuri na depression igakare gitari nene ete tungatiri yomba gwita na mbere igaitia level ingi eguruguru ya depression depression itarawa na ndiri igitarire karite na jaria ja ku symptoms ciayo kwa mfano riria wakinya level cieguru womba kwambia kuigua ukiarirwa ni antu uwe nukuona antu bau na nukuigua sauti ciao na nukuigua bakwira thithio kana ona kinya commit suicide kana kuntu kingi kana yadra utithite ngari ukona wogea no utukumiana ata utukumba kuona iri ingiri babareni ugakosa accident. Vya sana daktari, apart from hallucination, hivyo na nilibrikum bingi mtu amba kuona akamenya mwendo wa kari na depression. Okay, thank you. Hivyoga madam Kari. On bakuona mtu withdraw suddenly witumba ate alia ate chokia untu kulingana na ule kumuritie kana jala kwenda kuga ate kulikana memory loss ukoneka mewanu nthiguru akambirio chwa mewanu nyomba yonde kurirwa ili kurirwa magite te community depression magita jonde ombenya kuita to a higher level akagea delusion akaitogania woni the president na akambiria kumbievu delusion ungi akagwania ni askari ukona kingara tick. Yes. You know, tick is a disorder also. Kana akidhibiti kana geta ipo tuti akarunga ma. Yes.
na ndi iushithagira symptoms more advanced. Lakini with the normal mild depression ukona lack of appetite kana lot of appetite. Kuigwa kuria kionde kile gikoonekana mwanka ni akaleta body dysphoria, kimwiri gikaeta out of proportion, na ndio kambiria gusuffer problem ingine nayo. Okay. Now kana akarega kuria buru, kana akaga interest ya kuthithia jaria arathithaia kinya gwita ngugi-ini kungwa, kinya gukira gitandeni, akagia either two levels, two extremes. Toro nyingi mono kana kwaga toro buru. See? Insomnia. Ukachithera goko garuka gitandeni no te kuona toro kana toro iri interrupted. Ni ikingi kaninya rukire wageria gukira ukaremwa buru. Kana ukagia kuigwa kuthura ntu na kwenda ukara wiwenga, kana paranoia aria wambairia kuthugania antu ibakubangira mantu amai wona bauta go ini bakwaria jakwa na ndi antu bonde na andu na kulina irundu either irundu kana antu bakubangira mibango imi na ndiro le mweba gwita kire araguri kuraguriro wakauga abarogi lakini utirogi bureo mathugani jaku jagukwira mteto iu. Ibaya sana. Imantu yari kuyomba wika mtu uwatine boko wata ni dine kimathwani. Kwi mantu yara yomba gukarika womba gukinya level nemwe ya kuigwa hopelessness, kuigwa gutina wirigiro ndene maisha. Na ndirire wambiriria kugia despair, to give up everything, na kuigwa tibu wega bukarika no tibu thithaia wega na inyo ti muntu uri haja nawe na inyantu bondi iba ukuthura ukambiria kuigwa ini problem na ndiura wega ini mbwirite obebera na ndi igwe kareta kila tuita suicidal ideation. Yetaita utikumba igutungatirwa etakiri suicide. Inkyo gutuma wona yuthi baba ingine nyanto banene baki commit suicide. Suicide imini untu tukariria yonto bwimiru mono kire antu banene na antu babethi homba gwito kandi ukaseti mangoru yamaraya mono ya ikinyarari po baruni gatuka na ndio kaga wititeu na ndio kona kaboteo ukari waka munara yo muraya yo kamomoka business yenene mwendo kuo munene ndi waandikira ya babethi werwa full stop ukathangarana ukona yoko tungi ukarona ndi toka bamwe bawusharuka ngorobene kana muntu akoraga muntu ungi iro ri ukuona kulina violence nya family antwa reflect uwa ya ukareka indi noja tungatirwe na njira mwanya. So the biggest principle ni postpone the decision. Ugachokangia na mpui no kagita buthithia na mankau kingi maruru. Muntu ari depressed yaitharwe muntu wina maruru tuturiga tuninti ni tute proportionate tubula bukarikire anda ukinyaki nandi ukajukia shoka itu idio twareta ukajukia lingi muntu akajukia bunduki ukagwa askari akoraga ina ikan difference kaninti ni kana kamukuru na mwekuru nandi iwisho consequences effects imwira shombo karika leo muntu ari depressed kana agatanguwe. Ibaya sana. Na te muntu mbako deal na depression kaita karaya mwata. Kendo kara na afya njega mathuganio
kwina mantu ja makaijara tumba kuthithia ija self protection na kwina jangi ja kuma ome. Wa mbere ni self care. Self care ni kwimenyera wowe lifestyle waku mwitere kedai work life balance balance mathaa jangugi na ja wowe ni wagirite kwithirwa wina me time uni ndi uni kimathi ndi kwina time ciakwa cia kugea meditation, yani gutara itukuga citani count your blessings. Utigatega wona ki thina ire kwija kana jara yate kumbika utara woni nyagara umbite ya kingi gukara na wirigiro ate kwijo ja mega ya keja no maromba ja kwendekera umuno kana witikia ati kwiwe ulini control we nenya kugarura mantu uja jakali kwina wirigiro barujo. Bungi mwagirite kuona kanya gakuthitha ya exercise. Gwita mundene na mbitangi. Gwita na maguru geta waseti ngeta kilomita 5 ontuko. Lazima ume awite mwanka kirwe. No wite raundi nyamundene kana ukathithia jogging wita tu kenda extra energy ate kinya kila kiringi ujulia tension kingi ikuiritana kulekera forgiveness. Twatindo kama tajara tuona mweligo jure igitarira oro wakaro kirikana uranda kuthithiria urothithiru ikirimi urothithiru injoisi na utikumbe ikutha kwithaura ikamirigo ndiguru wiga gwaterera warekera muntu tuntu bora rumwega na tuntu bora kule kumurekera tontu bwa ngirisi neema tu ni kunokaya indu karoka matite jonde igoro indira gwire ko unande ikigerio kira kinginde agwire nande ababungi mtena maana ndene maisha iwe nande yakwenika wingiritete imadwani uyu negativo bietikiye bikarande ne kwigitare nene kingi njumbire kimari wa bumwe bawere jaratu nante kwiwa nkigwirwa be assertive jokia setting boundaries kwitha imwe tu ati iwise kwina ume ku setting boundaries na ura pokondiro nawe amenye kuma mwanka ntetagaraja ku set realistic goals ukabanga gikima gikinene no tumba kuria kionde orimwe gakima karija wampara kugo buro kabanga uchie kanya gakungana kai realistic yani kali kulingana na uwezo wako na resources ila wina cio na wachia time shaku achieve goal na kingi kugea resilience ni ndawa dahi ngokira success ndene ya maisha tura succeed de jangana ni ijangana ugwite wokira ni twita resilience waibarabara wokira wambiria gwitai wa setting goal imwe yarema uka set ingi kana ukathithia strategy ingi kingi gucita na coping skills. Coping skills ni lirenda kinyari mpumba kuthithia ate akenda nkomba ikunganiria nteto iji na mantu ya manganiru kumba gwitaga wewe ngwa mathithio yaku yantukuwe ukathithia assessment nyande watara itharimo byaku no gatara resource inya yaku
Ngaya sana. Na ati aciari bomba ku prepareana bo mentally kwithira very strong kwa ndo issues kana trauma kana kinya stress. Wow. Murere yote mtu mantu ya kwenye ido kethira uri too soft na mantu ya kwenye. Thank you. Iu tulimitaga kuma kiringi twita effective parenting skills. Yes. Muciari huu mwega effective muciari abwiri kuthithia atakenda mwana akomba ikulega gutonya miurone wa mbere na mwitane self assertive skills, yani kumba ikwa uni ining'ania na ndina ngoo ciakwa na iningatara acore bakwa. Acore bakwa bari na inya ing'ana ndene yo control kumbatha. So gutara acore kenda gutikethirwa kuri na mbio pia influence mwingi twakwe mwingi arikane I'm an individual and responsible for my life. 2, go set realistic, mwana aitano go set realistic goals. Atega setting goal, aseterwa nandi engana na acore bao gukara ule bakari akatithia kuringana na ura muciari amungaindite amuoneretie. Kingi mwana kuritanwa kugia confidence, urungamu na integrity, witikwa magita jonte bungi communication ya kuna mwana be friends ni achore bukomba kinyarithia bung'ana atigwa ndoni na atigwa uri judgmental ukamwariria ari muntu na amenye wi muchore o still abui na thuki athithite bwega na atithithite bwega bwina akwariria buka achore bungi ikumwitana kwa honest with the self kwa kucitega kiuma aticitane njira ingi cia kumba gukinya haria kwenda iwita. Bungi ni kumwitana ngugi kurita ngugi na ibutu kuga wathiki buria ukamwitana. Kingi no mwanka wewe assertive we muciari tinkiro tenda kwenama tenda gwitia na ndi no gwitithagia no mwanka withirwo wina mawatho jaria akathingata yonto maicene no mwanka ethire mawatho. Iboya kuri na mathina maingi omba kujania na depression ya iku no tutaririe mathina yo yangi. Depression yo wa mbere at the family level yo mbotuma family kana nja ikathangarana muno riria gutina kumaniria kana communication kwaraniria. Boja iri yomba kuleta financial challenges in the family. Riria muntu ari depressed yomba kuthithia mantu yati na mutaratara na yaka affect jamu affect wewengo. Boja latu omba ku swing to the extreme yaka ageta ome yo ukithiuruka ya kamubiro kagagita murigi ndiga kamatwai kwa mfano ulevi bukatonya kana kwaga self control gatonya kana bungi bumba kuletwa depression ni kushinyangia muntu wewengwa muturirene kuma mutaratarene jwa muturire jo mutarigo kana kwaga self care ukona muntu ambiria kureganya kwimenyera wewengwa kyo muntu uria gwiri kwithirwa akari
Imbua sana mwerekerio kwa kambira ndeka cietu ikuthira twire ugimbo wa kuga muthia tukiumaruka. Ibwega madam tari kira mpumba kwira atageri betu kana kwira antu betu na gucira ni atiri itubwirite kugia self awareness kuimenya turi bao waimenya ukamenya inya ciaku uringana inya kurengana na limitation yaku bwaja iri ukaitha mantu ukarokia ikaira kongo mwanki joku ithia kongo na nukunikite nio twita repression ethera kuri nontu igeria iguciana muntu ungi kana kwa kinya ara gukwendekana utethio kuma mekiri psychologist na daktari kana clinical management ukethirwa wina wathiki wa gwitikiria indi na thina jonto kira gikore antu nkuruki ikore gwitikiria ndi na thina nandi tugerie kuthithia mantu jonto jara jomba kurigiria mantu jara ya kuleta depression jonto rimwe nya drugs ciongwa ciomba cause depression kana depression ya weekend drugs e.g. alcoholism kingi ririo either wone wengwa ukwambiria kwa isolated utikwenda kuona antu utikwenda kwaria na antu no uritikia antu ibako wona ukigwo no urie mucore oku kana we akwira ugetikia wina thina no tethio kou kira giumba gutethia ni early intervention kana kinya jethro ya kuthuka kuchwa utethio gutimpone te mushene gutithina mental health is a very normal disorder itina aibu na gwitikiria kwina thina guti aibu irio na atwe uria ukaigua kanone wina a mental challenge utibwiri kwa judgmental kana ndakwira utaambia mtethi aki antu andi na thina Imbua sana twire na ratumbo kona. Thank you. Kawaida kulina Balozi Counseling Transformation and Counseling Center Meru Town wauma Cooperative Bank witaititie au kana wauma Midtown Hotel former Safari Hotel wenena miau ngorovene au lingi ndomba kwethwa ndi Nairobi Women Hospital as a consultant lakini kuri na thimu ira umba onto ndomba kwethwa ntiamwe ira umba ngwatithania nio raisi nombwe nambekwa ukeja kwethwa kuri na family issue personal therapy issue kana any of the concerns uri under pressure utikombe ko handle at any time o thaire ukaigua wina ubatu mwana wina issues ina a couple wina issues mantu jari ko handle jari ya kuthangaranitie no uringe thimu yiji 07 27 992 352 anchokerie 07 27 992 352 Airtel ni 07 37 992 352 namba u no uringe at any time riria ukaigua ugwe kana mucore oku ari no batu either as an individual kana group no tuthithia group therapy kana personal therapy Imbua sana na ntubakwa na kanya kakuya uturitana
ukoni depression kerigiro keya ringi na ringi munithiri wa Meru TV unotekira katanta ukuraburu arekiri mubango yogima bwa mwiri twatanire kiumia twitite mbita wa Tiri Babu.